along, listen, sing along with us. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare in room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. Oli, oli, ale, lalo, langi, wafana, maile, tuku. Tel, wata, tolo, to, yama, lolele. Falo, moilele, fia, fia. Falo, moilele, fia, fia. Wafana, le, Mesia. Falo moilele o fia fia, ua whana o le Mesia. Holy night.
tapo inga I le tua.
Le tātou pūtini, whaitau. O wā o whanau mai mo tātou le tama, o whaina mai mo tātou le atari, e nona o le malo, e ngā whaikoia, o le sisi ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamau le whapapau, o le alio le file mo, o le tātou tatalo. O whanga poto lo nuu lau ekalesia mai mātou uma. O whaatausu nui o mātou langona. O mātou o mai fo i le nei vai tau e moi e fia. Au lo tumu i le whanoa noa. Whanau le pepe fōu i petele ema. Ana mua lava. E whanau wā ina ia maliu. E ngata fo ina whanau luafe tausanga taluai. Alo whanau fōu pēa i o mātou loto ma manatu taitio tasi. Pasifo atu lo nuu malau e kalesia mai mātou uma. Ila mātou tāpua inga whaitele. A fio mai a nganga pa iai. Tauto lua ilo mātou vai. A whatau sunu i le pa ia o lau o fio mo mātou tangata au ngavale. We gather here today in the intersection of 7th and Cedar, the symbolic of numbers and words intersecting together. As we pay attention to the intersections of our emotions, we are mindful that this is a time of joy, but yet it intersects with the avenue of sorrow. So we come here seeking guidance from your Spirit. We ask that you be generous with us. In Jesus' name we pray. Amen. La tātou amata le nei saunga i le pese o saunia e lau pese. It is well. Tio
Le nei avanoe whatalofa atua i le ia mamalu o le tātou kalesia. Kalesia te masani ai. Fionga le te fono ma le malu o laulau. Whatalofa atu ko i le tātou whenga ruenga i sunga ia o aoma o lātou kultua. Te foi lau whenga ruenga i nei fionga i te akono li intamai tai. Whatalofa atu ko i alo ma whanau o le tātou o tunu umwhayon tātou whaitapo inga whatasi. Pea ia masui ao le kalesia patu le ao le whatalofa. I'd also like to take this opportunity to extend a warm second Samoan welcome to our visitors who are joining us here in the parking lot, as well as those who are joining us online, either today or later on in the week. It is my prayer that as you participate in the service, that you receive this gift of peace and blessing, knowing that it is well. Let us pray. Le atua tō tasi pa Faiai, le tama le alo ma le nganga pa ia. A whai lava e iai la wo fio, I le lalolangi. O le teimi le nei o mātou fio mana o mia I lo iai I nei. A mātou mafofau le lava yaso ma le vaiaso I o natua atu. Ina ua afe mai le whanoanoanga I o mātou ainga nei. O na mātou langona ai lea o le nei upumoni. Te le itu la fo ina I mātou. Au le mea lea te tawana mātou talia I temi fo I fia ma manuia ai lo nu. Temi a o le o iai se tala whaano noa a mātou te whaalongo iai. Te tau lava o na mātou talitonu. O lo so I fua la o fio ma e te whina ngalo a lofa I le tangata. Ai whaftai o na watupu le nei, whaalawe lawe iai mātou. Ua ngoto ifo iai mātou, le nā upumoni ma ua mātou I loa iai. E te le tu lafo ina I mātou. A whai ana ieni o mātou māsalsolonga ua te tau nei o na le oto e iai. A whai fwoi na mātou fisilingia la o fio I lo walofa I le tangata na e whaia. Ua te tau nei o na mātou la whai nā manatu whapaupau. I le o mai le alofa o la o fio I teimi whapenei. Ua leo te pō malae I la o fio e meise I mātou uma. Le afe mai o le whanoa noa I o mātou pā ma le nei loto a. Le wale mau manatu ai le tangata. Le ngata I le afe mai se awala te le whapea. E lo a whea fo I o matua ai o finangalo te ito tasi. I li o I titi o le ainga ma le au ainga. O lo a whea I bea I matua o le whanoa noa I le taimi ma le taimi. Le whesidi leo le tangata. Po whea o iai la o fio. Le nei au mātou mautinoa na iai la o fio mai lava I le amatanga. Ua o mai ne lava I le nei aso. E ngalo iai mātou la o fio. Au le mafuanga na alai o na mātou lotu mai pea I lo whale tāpuai. E toi whamanatu e mātou lava. Le lofa ma le anga le lei o la o fio. O la mātou te talo le li ie o e te tuuna I mātou.
Ia sili ai ona lata mai la o fio ia mātou nei lo le manawa. O lo mātou manavaina ai le ola. Ia mauai fo i mātou o nei lo la o fio mai loa atili. Le ia mātou savali e le nei vai aso malo mātou mautinoa. I ui ai na whatausunu i le fia ma le whanonoa. A o lo soi fua pēr la o fio. O lo mātou titalo le li ie na iau ngāle nei sauninga. Whai ma awala e utu wai lo mātou whanonoa i le fia o la o fio. A mātou whalongolongo fo i le whaitau ngā tusi ma mawhauwhau ngā la o ona. Ia manino i at mātou le wheta lai mai o la o fio e ala i le nei sauninga. Na ia o waine i o mātou whanonoa e pe o tangata o leiso lātou whamoe moe. Ia mātou whanonoa ma lo mātou mautinoa. O i la o fio lo mātou whamoe moe. Mai te le tu una i mātou. O lo mātou titalo le li ie, ia iai le whamaisenga la o fio. I o mātou uso ua mawhatia. Le ngata i le nei whanono tele e whapefo ita mai whanonoa. Lo tofu ale tangata ma whanonoanga e whanonoa ai o ia. E le abese ai le whamalu mai o le uma o mātou teimi le nei o langa. Ma le whaau o wina o mātou manatu. Le mātou titalo le li ie whamaise o aolofa. Ma ia whaongaina whalapu patonga e peifo i o le nei au lotu ma le kalesia. E moli mai ai le whamawhana whananga mai a te oe. Awa mātou mawhauwhau i le lofa la vea i o la o fio i lea tupulanga ma lea tupulanga. O na mātou mautinoa ai lea te lea tu una i mātou. E o mai le fo itai me na ngase ai le whanono le tangata. E tu mau pelo mātou whamoe moe i la o fio. E ta ape malasa lau alo nuu malau e kalesia i le nei vaiaso. Fe au mga luenga. Whanau i alato waonga. E mai se fo i le whainga malolonga o le kirisimasi i le nei tu o le tunu. Ua mātou titalo le li ie i taitaina i mātou e lo wanganga pa ia. Tātou o whaatasi malawo fio e manui ai me uma mātou te whaia. E mausali ai la mātou mori mau. Whamalo si ai fo ilo mātou whatuatua i ate oe. A iei nisi o uru whale i le nei whale tāpuai. Mani a venga mamafa. I mea lo whanonoa lo loto ai i lato na o lawo fio lava e te sila fia. Le mātou titalo i e whaongaina vaenga uma o le nei tāpo inga. E moli atua i le nei mautinoa i lau whanau mawhatia. E te lea tu una i latou. Tātou malawo fio. Te mea tutoa nei mawhtanga. E ia ngase atua i me uma i le vi inga lo suafa. Ma le file mu, ma le manuia i lau whanau tāpuai. Loving and precious God, if we have but one request this morning, it is this: that we be able to negotiate the intersections of our lives. Our sanctuary is located on the intersection of Cedar and 7. It's where numbers and narrative intersect. We live in this diasporic society where our Samoan culture intersects with Western culture. We are surrounded by people who do not have faith in you, the true God, but have faith in others, institutions, and other idols. We live in that intersection. We're also very mindful of the sinfulness of our nature as humans.
as we approach your throne, the God Almighty, the pure God. We are mindful of that intersection. We also live in the intersection of life and death, because tomorrow is not promised. There is still a virus running amok amongst us, to say nothing of the malevolence that is harbored in our own hearts. So it is our prayer that we have the wisdom to negotiate those intersections without loss, that we continue to discern your will, whatever that is, and then surrender ourselves to the whispers of your Holy Spirit. You are everywhere. We are aware of that. We have come to accept that. But because we are humans, we have to ask the question, if God is everywhere, where is God somewhere? Because we don't have the capacity to be in the Spirit all the time, because we are swayed by our mortality and things that we see, we sometimes forget you. And when we live in those intersections of our lives, when we are mindful of those intersections and be at peace without loss, then we can begin to receive you, the gift of Christmas, as you tabernacle in our personhood, as you Emmanuel within us, as you come to us in this special season of our lives. That is our prayer, Lord, and would you grant it from your grace. Nala mātou tatalo le ali'i. Tasi ema tatalo lilo al tangata lava ia te totasi. Me lo mamafa i o mātou loto ua loon e si la fia mamau mai. Ta maasa e dali mai e tusa malota mau ainga. I le suafo Yesu Keriso lo mātou wali i malfaola. Wa ole mavala awa tuai. Amen. Taimi le nei o le tātou sene. This is where we collect the offering for the church, and I'm looking at the audience, and we have Nick Dibbs, who has been a part of our community for years, and he is here to present a gift to our community. Nick, would you come and say a few words to our faithful while the choir is queuing up the next hymn? Where do I go? Yeah, so we... Thank you, Reverend Tagaloa, and those of you from this church who opened up your church home to myself and others when we have come as visitors. My friend, our mutual friend, Robert Barney, was a frequent visitor. He was also a member of the church that I'm a member of, which is the Christian Science Church on Bixby Knolls, which was the fourth Church of Christ Scientists. Your building here was the second church built by Christian Scientists way back, and we're in solidarity with together today and every day, and we pray for peace. And remember that the people in Bethlehem are not worshiping, are not openly celebrating Christmas because of the murder and atrocities going on and the genocide in the Holy Land. And so we have to pray for peace and justice. And as Martin Luther King Jr. said, peace is not just the absence of war, but is the presence of justice. And our God is a just God. Our God is a God of liberty
peace, joy, and love. And that's what we as Christians stand for. And so I come before you also as a Lebanese American and say to you that the people in the Holy Land and the Palestinian people deserve peace and justice, and they worship the same God we do. I present to you your church a check for over $1,700 from the estate of Robert Barney, who left us in the human scene last year, and this is from his estate. I apologize that it's not more, but as more funds come in from the estate, hopefully there will be more money for your church. So Reverend Tagaloa, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I, in unity of all Christians and all those who believe in a just God, we pray for peace, a just peace, and an end to the violence, not only in the Holy Land, but throughout the world. Thank you. And
malo mo le foai. Whaaftai le li e o no le nei awa noa. Mato te lafo ai le seleni mo la o fio ma lo fina ngalo. E ta wala i ngā luenga le nei au lotu. Ta lai e la o fio pupuni o le langi e to ifo lo manuia i matua i tele lava. Ina ia Faiai le nei masani ma mato waisu. Ta lia mai le foa i lo nuu malau e kalesia. We ask that you receive our tithes and offerings, and more important, when we offer you our hearts, so you may come and tabernacle in it. This is our prayer. In Jesus' name, amen. If you're le tua la tatou whaitawina, our reading this morning, if you brought your bulletin, is 2 Samuel chapter 7, verses 1 to 11, and then verse 16. Lua Samuel ur mata upo fitu, tato whetau whila whalafoai, ke mua e o le sputasi. We'll be reading responsively in Samoan while you follow along in your reading devices and your bulletin. Lua Samuelum ta uprefitu for momuad sputas. Wa nofo le tupu ilo na fale wa maua fo e ia le mapusanga mai le lii a ye waita ia te ia. Uma I tu malava. Kaya tuleo tuku ya na tano le perfecta. Tauta maia. O te nofo au I le fale arasi. Au le atola au le tua. Wa iai e rono I le pui pui. Le whamai leo nā tano I le tupu. O me uma o e finangalo iai. Maliwa ne ia ma e whaia. O wā o lo ia te oe leli. Lea pona tu nei mai ia fio male lia na tano o whapea mai. Aluia, e te whai atu I la o auna o Tavita, o lo whapea na whai mai o le li. E te whaia e oe se whale mo au o te nofo ai. Wa te nei nofo I se whale talu mai le asona o arena e ai le whanaunga I Israel e Kristo. E o le nei la vaso. O whealua I se whale ie ma se whale whiaria. Me uma na o whealua I ai ma le whanaunga Israelu uma. Pena o whai atu ai ea se upu I se tasi tu ainga o Israelu. Na o poloa I leo leo I lo unu o Israelu e whapea. Se ale mea tau te lefa I ai se whale a rasi moa. E whapeona e whai atu la o ono Tavita. O lo whapeona whetalai mai o le li o au. O au na o au mai a oe ai le lotoa māmoe. E muni muni atu I māmoe. Ina ia whai a oe ma taitari lo unu o Israelu. Sa o iai fo I a te oe me umana e alu iai. Ma o wha umatia I o luma e na ita I a te oe umalava. O whaia fo I mo oe le ngō mamalu. Pei o I ngō le te tele le lalolangi. Te tua tuko se mea I no whaelo nu o Israelu. O tuto ina I lato. E maua e kawa I lato lawa nu. E le to e whanga e tia I lato. E le to e whasawa fo I ate lato o e ambia neama. E pei o ana mua. Whai tau le sfutasi ma le sfuruono. Ea fo mai le asona o Sofia e whamasino e pule lo nu o Israel. Aua fo e oe le mapusanga mai ate au ie na ita I ate oe mulawa. O ta o fo e le alili ate oe. O le awhai e le alili sopa aina. Te patu mawina lo aina ma lo malo e whalo vau I o luma. E mausalino no whaali e whalo vau. Whenga fō le wangali a luka. Tau pu mua mua.
Tātou whaitau le whaupu e lua sifuru ono e whapau mai le whutolu sifuru walu. Our second reading from the Gospel of Luke, chapter 1. We'll be reading responsively in Samoan, verses 26 to 38. Luka mua o le whaupu e lua sifuru ono i le tolu sifuru walu. Ala tātou whaitau whelawhalafoa i ai. O le ono masina wa wina mai ai e le tua o le angelu o Kapidielu i le ai o Galileia o Nasareta lo na ingoa. Ke tau le ai o Tabita, o whawhautane le tangata i ngoi a Iosefa, o Maria fo i e ngoi le tau. Ufale mai le angelu i a te ia, whapea mai lea o ia. So walofa i a te oe le walofa ina, wa i a te oe le li. O ato atumane o ia na upu, o tau mana stansu fo i o ia, e se ale uringa o le neia lo whaanga. Whai mai fo i le angelu i a te ia, Mariae au e te fefe. Wa walofaina mai oe le tua. Pausa foi, o le ato oe, o le whanauina se tamatane, e se whai moe a se io Jesu. E sili o ia. E te ua fo i o le alo le sili ese. E fo i atu e le li i le tua i a te ia le no fo inga tabita lo na tamaa. Whai o ia matupu i le aingo i a popo e whakupau. Whai atu leo Maria i le angelu, a whapewhea le menei a wā o te lei loa se tane. Tari mai le angelu i a tia, e a whia i fole a hama pa i e luka i a toe. I whamana mano i fufo i a toe le mana o le sisi lese. O le mea le e ta ua i le tama pa i e whanau mai, o le alo le atua. Whauta foi, o lo ainga o Elisabeta ua tō o ia ina ua lo matua, o le tama tane foi la na tama, o le ononga masina le nei i lea ua ta ua e pā. A wai le aina ma se mea tasi e le mawhai e le atua. Ma le whaupe tōsu furwalu. Whai atu Maria, whauta, wau nei o le au ona le ni. Ia whaia i a tau e tusa mana ma whetaraina. O nā ua sei leo le amiru i a te ia. Manuia te le maile tuela le tātou whaitau ma whaalongolongo i upo ana fionga pa ia. Tuma watu pe i a te ia lo na lava vi inga. Nei se i o i le whakavau lava. Fatalo fatu le tātou e kalesia. E lua ni nai manatu o manatu e whaasoa atu i le tātou o lotu ma le kalesia e le nei taimi. Leo toi pol ma le e fo i le tātou o lotu nei le whalawe lawe ua tūlai mai. I lo tātou nui nei na ua mūlo tātou whale sā. A whaifo e leo i loa e nisi o leo ua i loa nei. Ona o tātou sāninga. Ona o manatu lea a whapea i aise ngā luenga. E whito i tonu i ai le kalesia i le lalolangi le nei. O manatu la ia o ngā luenga e pale whengai ma me ia. Manatu la e lua o te manatu e whamanatu le tātou o lotu ma le kalesia o le tāua o le whatuatua. No fo ma mawhau i a tātou porka lama o lo whai, susu e ngā tusi, mawhutanga,
Pe o le tō whamanino lava le nā o lo lau tuai nei mea uma. Ina ia whaatu fungaina le tangata, ia whaatua tua i le tua. Wa ao o mai la me ia. Ia ona whaingofia lea. So te manatu e whamanatu atu i ate o tōu. Le mea o loo soifua e o tōu au noa ma le whaatua tua. Le mawhaiona manino i a tātou le tua malona finangalo. O mai le tuse e pelu o le whaatua tua, o le whaalango i mea o loo whaamoe moe ai. O lona winga e le mawhaiona tātou whaalango i ni mea ua waaia. O le whaamoe moe ai e tino i matangi. E le iso na tino mai. Whaamoe moe o le tangata. O le whaatuatua la wha mai le tuse e peru o le whaalango lea o le tangata i mea ua whaamoe moe i ai. O le mautinoa o mea e leo o waaia. Ua ne ngalo le mea le nā. O le whamaila ia o le tusi e peru o le whaatuatua o a pelu. Na ave ai e ia le taulanga e sili atu nei lokaino. Ia tātou mawhau ai le whainga taulanga, le whawhata o mātufu e tātou whainga taulanga. E ieila ngona e o whatasi ma le whai taulanga. E lele ngona o le a avatu ina a le a whaina i. E le malama o le tangata ona o ia o le tangata. A manuia o e le mawhai o na manuia i. Se mai le tusia e pelu o le whaatua o a pelu. Na ave ai e ia le taulanga e sili nei lokaino. If we ask the question, what business is the church in? What is our purpose? What is our why? It is that. It's to equip people so they can have faith. And faith is the reliance on things hoped for. So right off the bat, it cannot be something that you can see, something that you can touch. When you hope for something, it's not something that you can discern with your physical eyes and know it completely. You don't require faith for that. If you classify something that's possible and then something that's plausible and that's something that's possible, so possible, plausible, and probable, if you classify data into those three boxes, you don't need faith. If there is a slight possibility that an event can happen, faith is not required. If there is a plausible, if there's a probability that an event can happen, then you don't need faith. You need faith when things are impossible. And that's the business that the church is in. We are about equipping people to discern the impossible and live into a future that's yet to be. And to the extent that we do that well, then I think we have a purpose to continue, regardless of whether our building burns down or not. Pe o le mele nā leo te manao e whamanatu la tātou e kālesia. O le meale ne o le aulotu, o le whaau penga ina o tangata ina ia whaatuatua. Ina i mawhai o na lātou
whaalango I mea ua whaamoe I ai. Ia whapeo le definition na o le whatutura no winga e le taua umae me ia tātou te iloa. Me ia tātou te waaia. Me ia tātou te mawhana whana ai e le taua nā. A o mea tātou te whaamoe I ai. Mana ia tala leana tātou whaita wina. Whai mai ua file mū le tupu, ua le nisi e whalawe lawe I a te ia. O na ae lo leo le manatu I a te ia whaise whale mo le ri. Wai e tuta vita ma nei alo na whale whai le alasi. Le alasi o le whaasamoina le nao le cedar. Le luma I a tātou. Na manatu leo ta vita le a whai le whale tu oi le tua. E no whai atu la I e le tangata o le tua nei ei. Tano. Wo manatu e whai se whale mo le tua. E mai nā tano ia oi le tupu. Wa tele langi soifua wa tātou I loa ai e letu lafo ina oi e le tua. O le mea te whina ngalo I ai o le mea le nā e whai. Ia. Te Penelope ta vita e whaise whale o le tua. Ia e latu nā tano I le la mo o ma le tua e masani e ia tangata o le tua. E latu e whamai le tua tano. O le ale mele o te whalongo o te pena. E whamai nā tano o le whale. Tu uai le ato la au. E utu I ai le tamau a inga o la wafio malomanuia. Ia, ona whai atu lo leo le tu. O le atua I ana tano. Ma ia tau sanga e tele. Na o mai ai o tou mai ai kupito. Na o puipui ai tangata a mi o atua. Na o nofo I le whale ie, ma le whale whe awe ai. Tele whai atua I se isi, se tu a inga. E hau se whale moa. O le ale nā ua utou manatu e whai. Ia, ona I te rola I nā tano e le o le whina ngalo le o le tua. Ia ona alu role ia tau I a tā vita. Wa ai le whaatua tua o le tangata. Le ua le tali nei lona manao e whaise whale mo le tua. Ai o lona wha moe lava ia oua lava ne ngalo I tangata o lona nuu malona ainga le lofo le tua I a te ia. Ina whatari tali e lava la ia. Na whaatua I ala I o tā vita I le tua. O na whaalango I lava leo tā vita I le nei whaamoe e utu le tamau ainga ma le sosia ma le paia o le tua I ona tangata. I o tātou maua le tala. O lona atali I na whaia le whale. Al fe upo e sfuru ono o le tusina tātou whaita wina o lo o whaau wau wai le whale o tā vita. Le maota o tā vita. Na whau e le tua. I lona mata I saupa ia. Ina o whanau Iesu. O I nāna ato o toa ai. Le whaamoe le tupu o tā vita. Ina ua malu le whina ngalo o le atua I le tangata. O le manatu lona lua le nā. Tātou te whaatua lava I le tua. Tātou te whalangolango I mea tātou te whaamoe I ai. Ia o le tua ia e whaia le tonu mo I tātou. Mana ia la mātou lotu I le vai aso o mawai. O mawai le nei whi au mai lana au auna. Awa le tau mawhai tātou e ngā ngau mai le whina ngalo le tua ia I tātou. Wa e whaia lava le whina ngalo le tua. E tātou te loto I ai pele ai.
So finally, we're in the faith business. But faith is the assurance of things that we cannot see. So we cannot look at the temple and say it has burned down and then our faith shaken. No, we have to look at this thing just as King David looked at providing a tabernacle for Yahweh, for God. You see, he wanted to do it in his time. And he had the will. He had the fortitude. But it wasn't God's will. And so he believed in God, and he believed that God's will eventually be done. And so if you connect the two scriptures, though David wanted to build a house for the Lord, but the Lord was building the house of David. You see, we want to do that which is best for God. But God has that for us as well. So by believing that God has our best interest in mind, we can live freely. We can be at peace in spite of everything that's happening with our sanctuary. Ta'awol fa'atutua i le tua. Le mea tātou te iloa. O lo'o fa'atuatua mai fo'i le tua i ai tātou. O le tala le leile na a Yesu Keriso. Wa Emanuelu le finangalo o le tua i ai tātou. A yeise le lei e fai le larolangi ona ua e tama le lei. A yeise alofa o le a fai e le neiva yaso ona ua e alofa atu. Fe au le nao le kirisimasi. Le o mamao le tua ua tātou le loa o ia. Alo o silio na lata mai i ai tātou. Couple of news items that I saw in the news feed this week. The first item is that the Roman Catholic Church is now blessing same-sex marriages, civil unions. And our denomination has been doing that for quite some time. But the reason why this is important is because it almost seems to be, it's breaking up the church. It's breaking up the institution of the Roman Catholics. It's getting people to think for themselves. People of faith have to believe that God's hand is in this. And the only way to do that is to understand what David had to go through. God's will be done anyway. We might as well participate. And then the second piece also happened to the Methodist Church. They were struggling with the same issue. But now 7,000 of those churches have decided to break away. I'm telling you that to tell you this, that God's will is not something from the past that is not informed by our participation. God's will is not something that the missionaries brought down to our shores, and it's not informed or contextualized by our culture. No, God's will is so much bigger than that. The invitation to all of us is to participate in whatever level that you have of your faith. Discern for yourself God's will.
It doesn't have to be heroic. You can start with something very small, something very local, something very meaningful for you. And when you do that well, God's will be done on earth as it is in heaven. And then the last idea I wanted to share with you, the importance of money in our economy. I hear it all the time. Pastor, I can't make it because I've got work. I've got bills to pay. The centrality of money in our day-to-day lives. Someone said, never let a tragedy go to waste. It's an opportunity to raise funds. And for a long time, that has been the God that we have worshipped. That has become the central part of our economy. And it has enslaved quite a number of people. It has caused people to do things they wouldn't normally do. And I'm wondering if it's time to revisit the idea of money. When Jesus was born, 3 Magi's came from the Far East, and one of the gifts they brought was gold. Gold was the store of value in those times and continues to be until they discovered currency, money, paper. And so what they did was they built this temple and housed all the gold in it. And then they issued certificates saying that this is a claim to this, which is centralized. Much the same with what David was trying to do. David was trying to build a house of cedar to contain God's glory. But now that idea of a centralized store of value is now being challenged. And I think we should take a closer look at what the Spirit of God is doing around this idol and see what God is up to. I don't pretend to have all the answers, but I think God had this all from the very beginning when He created man in His own image. Yo te manatu le awhangata mai I upu o mawhawhawina I le nei vai aso. Tātou whatua tua pe I le tua. Whalangolango whamoemoe I a te ia. Ia ona tātou sa ili lola ia o teime malu malu ele fina ngalo le tua I o tātou tangata te tōtasi. Wa o le tala nāra ki risi masi. Wa fio mai le tua mai lona mamalu. Wa whao whale I tutonu o le tama malu ia. Ke nāfo ina whawina I tātou. Ia I manuia tele ia le taape mal salalau o le tātou nuku I le nei vai aso. Amul mole whamuri mai le tātou I kalesia pe amai el sauninga. Ia la whai unei sauninga le pese u saunia le ofe pese. Na pe pese mai le awa angelu.
Nato le ua ai al tato saunga le le tai au ona to faina ave leo la ona fata wa ai mun moni ko ina nga wa fa tai le sunga o mai fai au ya a fo tato saunga te o sia le tai au ten tonu oi ni for fata fai taulanga tato taulanga pe mo moli ya fa malo fa tai la sunga fo mai o le tape nanga fo le nei vai aso. There's another thing I would like to say. Thank you to you, Nick, for the gift you give it to us today. On behalf of Pastor Misi, Marita Tagaloa, and the rest of the Second Samoan congregation, we would like to thank you very much for the gift you give it to us today. Thank you so much. If I'm not imposing, I had a brief message I forgot to say. Oh, you want to? At some point. Yeah. Yeah. Yeah, le fa muli mai tato e kare sia fa mole pa bai ale sauni pa. Yeah, to la no tato. Yeah, tato fai le talo. Let us pray. We have come to the end of our worship, and now it's time to go out into the world and act out. We ask that you give us the grace, you give us the boldness, you give us the courage to witness to the gospel that is in us. It's in your Son, Jesus Christ. O mato wo o le si ui o le nei tapo inga. Nā tu fo ilu mo la o fio le vi inga ato toa. O la mātou tatalo, tātou malawo fio le neiva yasu. Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li faola. Le lofa muti vale o le atua tamaa. Il
le mafutanga le motusia malo wanganga pahia. Unga le yak mato malau whanau le lalangi awa. E se yo il whakapau, whakapau lau.